gutabana n'abandi. Lakini pia inaweza ikawasaidia wengine. Imana ntabwo yahaye umuntu ubushobozi bwo kwirwanira wenyine. Mungu hajampa mtu uwezo wa kujipigania peke yake. Ahubwo buri wese nubwo wisuzugura. Hata kama unajidharau. Nubwo utekereza ko ntacyo maze. Hata kama unajifikiria kuwa una manufaa. Ariko nagira ngo ubwire ngo muri wewe. Lakini nakwambia ndani yako. Hari imbaraga zishobora kukurwanirira wewe. Kuna uwezo ambao inaweza ikakupigania wewe. Hari imbaraga zishobora kurwanirira abandi. Na kuna nguvu za kuweza kuwasaidia hata wengine. Imana nta muntu Imana yasondetse. Hakuna yule mtu Mungu amempa kidogo. Wewe gusa turabivuga ngo Imana yaramusondetse. Sisi tunasema Mungu huyu hajampa mengi. Ngo bamwe barira batumikia wengine. Icyo ashoboye gukora. Kile anachokiweza kukifanya. Hello. Tuzamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Nyosha utukufu wa Mungu. Amen. Kandi uyu mutima unezezwa niki? Na huyu moyo utafurahishwa na nini? Unezezwa n'igihe yakoze ibyo ashoboye gukora. Anafurahishwa na kufanya yale anayoweza kufanya. Kandi akabikorera abakenewe kubikorerwa. Na anawafanyia wale ambao wanahitaji kufanywa. Hari abantu bakeneye gukorerwa. Kuna watu ambao wanahitaji kufanywa. Abantu bose bakeneye care Moshe. Watu wote wanahitaji care. Nta muntu udakeneye care, nta muntu udakeneye ubufasha. Hakuna mtu ambaye hahitaji kusaidiwa. Rero iyo ukoze, ukiwa unatumika, ukorera undi muntu, ukimtumikia mtu mwingine, ukamukorera icyo yananiwe gukora yifuza. Na kumfanyia kile ambacho hawezi kufanya. Ubuzima bwe kwa maisha yake. Uyu muntu ngo nishima kuruta wewe wagize icyo ukora. Tu atafurahi kuliko wewe wajua kuwa mlango huu. Nubwo ufunze. Hata kama umefungwa. Hari indi nzira ishobora kubona. Kuna njia nyingine ambayo unaweza ukaipitia ili uingie. Kilema abantu bagikijage cyari watu wamemtoa pale alikuwa ngo bageze ku muryango walipofika mlangoni hapo kwenye kanisa. Yesu yari Kapernaum. Yesu alikuwa Kapernaum. Wao bali baterene baruzi. Pale walikuwa wameshiriki wakaja. Walipofika babuni nzira wakakosa njia. Anasifiwa sana. Amen. Bahageze baburi nzira. Walipofika wakakosa njia. Icyakurikiyeho niki? Kilichofuata nini? Haboneka abantu. Kapatikana watu. Bamenya yuko n'ubwinzira idashoboka. Waliojua kwa njia hii si kupatikana. Ariko bonyine bibwira ko hari indi nzira. Lakini wakajiambia kuna njia nyingine. Kugira ngo iki kirema ambao wanaweza kutafuta ili kilema hiki bakigeze kuri Yesu wamfikishe kwa Yesu. Ngo bibwira inama yo gusambura hejuru. Wakajiambia ili wabomoe dari. Ngo basambura hejuru. Wakabomoa dari. Ngo batiburirayo yangozi. Wakaangusha hiyo godoro. Kandi Biblia isimbwira ngo. Na Biblia usema. Ngo batiburi ingobyi ngo haringaniye naho Yesu. Wameweza kurusha hilo godoro karibu na pahali Yesu alikuwa. Muryango udashobora gukingura. Mlango ambao huwezi kufungua. Hari abandi bantu bo kudirect. Kuna watu wengine ambao wanaweza sana. Reka sabe mwene data umusomere Ruhosha, ndogo Ruhosha tusaidie kusoma, ufatikanye na Deacon Mvugo. Sasa muambatane na Deacon Mvugo. Wewe muri hano mwese uko hapa, tuzamuri Imana icyubahiro. Nyosha utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Waize microphone, wawakabidhi mic. Ndabasaba gutegera na musimusikize kugira ngo tubane twese ili tuambatane sote. Wera ko no kwigisha kwa sababu ni kufunza. Abafite amakaramu n'abafite amakayi mwandiki. Wala ambao wana kalamu pia kitabu andikeni. Shobora ndavukoresha uyu mwanya uhari, tatumia muda huu, ariko kandi ndavugiyemo ibintu byinshi, lakini tena nitaweza kuzungumzia mambo mengi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Rosha nasome mu gitabo cha Marko, atusomee katika Marko mtakatifu ibice ni 2:3 kugeza ku 5. 2 mstari wa 3 hadi wa 5. Nduragenda gahoro gahoro ntiwiruke. Na utaenda pole pole. Hanyuma Deacon Mvugo, Deacon Mvugo ari buze gusoma Abafilipi, atakuja kusoma waraka wa Paulo kwa Wafilipi, ibice ni 2:4. Sura yake ya 2 mstari wa 4. Turarangiriza mu migani Jackson abahareba. Tutakuja kumalizia hapo katika Mithali ibice 17:17. 17:17. Ibice 17:17. Mlango wake wa 17 na haya yake ya 17. Hanyuma reka dusome ijambo tuganira uyu munsi. Neno ambalo tutaweza kulizungumzia siku ya leo. Cyangwa se twigaho ama tutakalo lisoma. Ni ijambo rivuga ngo guheka ingobyi z'abandi. Ni kusema guheka ingobyi y'abandi. Igiswahili kubeba mzigo ya wengine. Amen. Amen. Ijambo tuza kuganiraho umwanya muto. Ni neno ambalo tutakuja kulichangia kwa muda mdogo tu. Uburyo ki umuntu ashobora gufasha undi muntu
kwa kiwango ambacho mtu anaweza akamsaidia mwenziwe, akaba yamwikorera umuzigo iwe yari kwikorera, na kumbebea mzigo yeye angeliutoa, uburyo kushobora gukora ikintu ni muntu yari gukora wewe ugakorera undi, na kufanya kitu kwa nafasi ya mwingine mtu unamfanyia kwa nafasi yake. Uburyo bugaragara nta nyungu wewe utezemo zigaragara, kwa dhihiriko kwa ukweli wewe huna faida zinazoonekana, ariko ugakora kugira ngo inyungu zibiza abantu, lakini unatumika ili faida ziweze kuwarudilia wengine. Tumeona muri ino si unaona kwa dunia hii, iyisi muri systeme y'isi, kwa system ya dunia, ico Satani arwanya nico Imana yashatse ko kiba mwisi. Anachokipiganisha shetani ndicho Mungu amekitaka kiweze kuwa duniani. Imana yaremye iyisi, Mungu ameumba dunia hii dushiramo na akatuweka kwa dunia hii kugira ngo tubane amahoro kandi dufashanye twese, twese tuishi kwa amani na tusaidiane sote. Hanyuma Satani ashaka gusenya systeme Imana yari yakoze, alafu shetani akataka kuweza kubomoa system ambayo Mungu alikuwa ameiweka. Satani rero agasenya umubano wo gufasha undi muntu. Ibilisi sasa anabomoa huo uhusiano wa kuweza kumsaidia mtu mwingine, kugira ngo rero ntitugere ku Imana yavuze, ili tusiweze kukifikia kile Mungu alichokisema. Tusomere rero, tusomee Marko mtakatifu 2 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 5. Sawa, tusome izina rya Yesu. Aravuga ngo haza abantu bane, mutegere neza cyane, abantu bane baribo baza bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza. Babuze aba bantu bane, kiriya kirema ntikiri mu mubare wa bane, kuko abantu bari bahuzuye. Please pole sana. Nukuvuga ko haje abantu bane, kumekuja watu wanne, abo bane, hao wanne ikirema nticyari kirimo, huyo kilema hakuwemo, ariko abo bane baza bahetse ikirema cya gatanu, lakini hao wanne wakaja wakiwa wamebeba mtu wa kupooza wakiwa watano. Ubwinshi bw'abane bari bahetse umuntu umwe, wingi wanne walikuwa wamebeba mtu mmoja, kandi umuntu umwe w'ikirema, na mtu mmoja ambaye ni kilema. Bwana sifiwe sana. Amen. Murongo wa 4 ariko babuze uko bakimwegereza, babantu bane babuze uko begereza cya kirema Yesu, walipokosa jinsi ya kumkaribia Yesu na kumwekea mtu huyo. Musoma Biblia, someni Biblia. Ntabwo Biblia ivuga ngo ikirema nico cyashatse Yesu, Biblia isemi kilema ndicho kimemtafuta Yesu. Abantu bane nibo babonye ko cya kirema ari ngombwa ko kigomba kwikorera, hao aina ndio wameona ni lazima huyo kilema aweze kubeba. Hanyuma babantu bane nanone, alafu hao watu wanne sasa nibo bashatse aho Yesu ari kugira ngo bashajanye cya kirema, ndio wametafuta mahali Yesu alipo ili waweze kupeleka kilema hicho. Bwana sifiwe sana. Hari urema dufite, kuna ulemavu tunao, hari ibyo tudashoboye, kuna yale ambayo hatuwezi. Hagomba kuboneka inyunganizi z'abandi bantu bakora ibyo ugakoza ariko wananiwe gukora. Lazima kuwe na watu ambao watakuja kusaidia yale ambayo umeshindwa kuweza kufanya. Komeza. Kuko abantu bari bahuzuye, babuze, nukuvuga ko babuze aho bashisha cya kirema kubera ko abantu bari buzuye aho hantu, watu walikuwa wamejaa hapo. Basambura hejuru y'inzu, barya bane, hawa wanne bonyine, hawa ine abari bo batekereza, wao wakafikiria ngo bibwira ko bagomba gusambura hejuru y'inzu, wakafikiria kuweza kubomoa dari hapo juu ya nyumba, ngo bakize hibati litunganye naho Yesu ari, ili waweze kutoa dari alafu waweze kutoboa kilema. Ntabwo cyari kiza makuru, hakuwa anajua habari. Mwani magambo Biblia ntizivuga cyane aho, maneno mengine Biblia hisemi sana hapo, ariko wasanga wenda cyari gitegereje nk'amafaranga, lakini inawezekana alikuwa anangojea pesa, kuko aba bantu banikoreye, kusema watu hawa walionibeba kandi ntabatumyeho na mimi sijawaalika, abati byo rose reka ndebe destination aho tushe, cha tuone wananipeleka wapi. Iki kirema nta habari cyari gifite, hii kilema hakuwa na habari, ariko aba bantu bane, lakini watu hawa wanne batekereza ko bagomba kucikorera, kafikiria ko wanafaa kumbeba kugira ngo bagishijana aho Yesu ari, ili wampeleke mahali Yesu yupo. Bagezaho Yesu ari, walipofika mahali Yesu yupo, ariko abantu bari bafite courage, hawa watu walikuwa na bidii. Tuzamuri Imana icubahiro, tunyoshe utukufu iwe. Niko binameze n'ubu ngubu, ndivyo ilivyo hadi usiku ya leo. Birashoboka ko hari aho turemaye, inawezekana kuna mahali tuna ulemavu, birashoboka ko hari bitunaniye, inawezekana kuna mambo ambayo yanatushinda, birashoboka ko ubutabazi bugutabara nta cyizere kigihari, inawezekana msaada utakao kukujia hata unatumaini. Ariko nagira ngo ngubwira ngo hari inama zirimo zitegurwa, lakini nataka nikuambie kuna kikao ambacho kinaendelea kuandaliwa. Hari abantu barimo bategurwa b'Imana hayi training kugira ngo bazakubera igisubizo. Kuna wale ambao Mungu anaendelea kuwa train ili waweze kuwajibu kwako. Abafilipi, Wafilipi Abafilipi 2:4. Yego. Filipi 2:4. Biri jambo ry'Imana ravuze ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe, areke kwizirikana ubwe.
ahubwo azirikane n'abandi. Amen. Mutegere neza. Soma hano. Umuntu wese muri mwe. Kila mtu ndani yenu. Ntabwo abantu bazabasobanukirwa nabi. Watu wanaelewa vibaya. Aricho bita misunderstanding. Kuna vile mtu anaweza akasikia vibaya. Harishobora kumva hano dutomye akagira ngo none Bibiliya yavuze ngo iwareke kwizirikana gusa zirikana abandi. Kuna vile tunaweza tukasoma watu wanafikiria yeye asijijali bali awajali wengine. Ariko usomye neza urumva niho ubona kumva neza. Ukisoma vizuri ndivyo utaelewa. Bibiliya yavuze ngo umuntu wese areke kwizirikana. Biblia imesema kila mtu asiangalie mambo yake. Arizirikana. Tayari ameshaangalia mambo yake. Hiyekereho ubwe. Lakini asiachie hapo. Azirikane n'abandi. Bali angalie mambo ya wengine pia. Hello. Turi kumwe? Tuko pamoja. Umuntu wese areke kwizirikana. Kila mtu asijijali peke yake. Okay, banza wizirikane. Jijali kwanza. Ariko menye ko nabandi bariho. Lakini jua kuwa wengine wapo. Imigani. Methali. Imigani 17 no ku 17. Yego. Methali 17:17. Aravuze ngo inshuti zikundana ibihe byose. Inshuti zikundana ibihe byose. Kandi umuvandimwe. Mutegere hano. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Avukira gukura abandi mu makuba. Amen. Swari kivuga? Ijambo ry'Imana gusa ako kando. Avukira gukiza abandi mu makuba. Ndashaka kumva ubundi busobanuro. Ijambo ry'Imana ntagatifu. Giswari kiravuga ngo kariya gusa rafiki hupenda siku zote. Na ndugu amezaliwa kwa siki kwa siki ya taabu. Na ndugu amezaliwa kwa siki ya taabu. Dusomere ijambo ry'Imana. Twumve. Umuntu avukira amezaliwa gukura umuvandimwe we mu makuba. Kumtoa nduguye kwenye dhiki. Nukuvuga ko impamvu ndiho n'impamvu uriho. Sababu ya kuwa ipo kwako. Bwana sifiwa sana. Amen. Harimo impamvu yo kugira ngo hagire ico ukora kugira ngo mugenzi wawe ave mu makuba. Kuna sababu ya kuwepo kwako ili uweze kukifanya kitu ili ndugu yako atoke kwenye shida. Hari uruhari rwawe. Kuna jukumu lako. Hari tandukaniro rihari. Aravuze ngo nasema inshuti nyakuri nihorana urukundo. Naho umuvandimwe aho niho nkene aberaho kugoboka mu byago. Umuvandimwe abereho kugoboka mu byago. Good. Yeah. Nukuvuga ko twe turi ingoboka. Ese sinzi ukuntu Kinyarwanda kimwe uzavaho nimba ari ingoboka ki? Nukuvuga ko mtu abereyeho kugoboka uwundi uri mu bibazo mu byago. Anafaa kumsaidia yule yuko kwenye taabu. Ijambo kugoboka neno kuweza kumsaidia kwa haraka. Nukwiruka nukwihuta kurenze kwihuta cyane. Ni kwenda kwa haraka kwa kasi sana. Nukuvuga ko ni emergency. Ni kwenda kwa emergency. Ushobora kwihuta kugira ngo utabare mugenzi wawe uri mu kibazo. Ambayo unaweza kumtembelea ili uweze kumfikia. Tagatifu ivuga gute? Tagatifu ravuze. Yego. Kandi umuvandimwe avukira gutabara aho rukomeye. Amen. Mwumvishije? Umuvandimwe ndugu. Nukuvuga ko myani magambo rero. Kwa maneno mengine Imana yagiye irema umuntu wese. Mungu ameenda kimumba mtu yote. Imushiramo ubutwari. Na kumuweka ushujaa. Imushiramo n'imbaraga. Na kumuweka nguvu. Imushiramo n'ubushobozi. Na kumuweka uwezo. Ngo bushobora kwirwanirira ubwe. Ambayo anaweza akajipigania mwenyewe. Ashobora no kurwanirira n'abandi. Na pia kuwapigania wengine pia. Imana imushiramo ubutabazi. Mungu akaweka nguvu. Ngo bushobora kumutabari we. Ya kuweza kumsaidia yeye mwenyewe. Ariko ngo bushobora gutabara n'abandi. Lakini pia inaweza ikawasaidia wengine. Imana ntabwo yahaye umuntu ubushobozi bwo kwirwanira wenyine. Mungu hajampa mtu uwezo ya kujipigania peke yake. Ahubwo buri wese nubwo wisuzugura. Hata kama unajidharau. Nubwo utekereza ko ntacyo maze. Hata kama unajifikiria kuwa una manufaa. Ariko nagira ngo ubwire ngo muri wewe. Lakini nakwambia ndani yako. Hari imbaraga zishobora kukurwanirira wewe. Kuna uwezo ambao inaweza ikakupigania wewe. Hari imbaraga zishobora kurwanirira abandi. Na kuna nguvu za kuweza kuwasaidia hata wengine. Imana yagiye nta muntu Imana yasondetse. Hakuna yule mtu Mungu amempa kidogo. Wewe gusa turabivuga ngo Imana yaramusondetse. Sisi tunasema Mungu huyu hajampa mengi. Ngo bamwe barirabona abandi ngo nizo. Eti wengine ni weupe wengine ni weusi. Abandi ngo ni bagufa abandi ngo ni barefu. Wengine ni warefu wengine ni wafupi. Abandi ngo bagira ngo ikizuru kingana. Eti wengine wana mapua kubwa. Abandi ngo bakamagira rirerire. Wengine wanakuwa na pua refu. Ryaba rirerire naryo likaba ikibazo. Ikiwa refu nayo ni tatizo. Ngo dore ngo zege amarigenda rigira gwe. Eti ona vile hiyo pua inaenda ikifanya hivi. Iritagenda rigira gutya ryifatiye hamwe. Isiloenda likifanya hivi likiwa limeshikana pamoja. Ngo ntazuragira. Eti ona hana pua. Ese abagira rirerire. Wale ambao wana refu. Niki barusha bagira manini. Wanawazidi nini wale ambao wana kubwa. Riraduhemba se.
Kwani lako linatulipa? Ni ikihe kintu ryinshi? Ni inalipa, inaleta nini? Izo ni twebwe tubibamo. Hayo ni mambo yetu sisi wenyewe. Imana yagire mu muntu wese. Mungu ameenda akimumba kila mtu. Imushiramwo materiere. Na akaweza kumweka material. Ziri success kuri we. Ambazo zinaweza zikamsaidia wewe mwenyewe. Kandi zishobora no gufasha abandi bantu. Ambazo zinaweza kuwasaidia watu wengine pia. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Ndio mambo mwandisi yanditse aravuga umuntu. Ndio maana mwandishi akasema mtu asijijali mwenyewe. Kuvuga ibi ibyo kwizirikana wewe urabifite. Yale ya kujijali mwenyewe unayo. Ariko umenye ko hari nibindi ufite byo kuzirikana. Lakini jua pia kuna uwezo unao kuweza kuwajali wengine. Salomo aravuga ngo umuvandimwe. Sulemani akasema ndugu, ngo umuntu avukira mtu udhaliwa, ngo gutabara umuvandimwe uri mu byaha. Kuweza kumsaidia ndugu ambaye yuko kwenye taabu. Ikibazo kiraha rero. Swali liko hapa. Nimba ari wewe. Kama ni wewe. Imana yashizemo ubutabazi bundaba. Ambayo Mungu ameweka uwezo wa kuweza kunisaidia. Hanyuma ntugire ubushake bwo gukoresha ibikurimo. Na una huyo utu wa kuweza kutumia yale yaliyo ndani yako. Kundabara kandi nta handi Imana yashize icyerekezo. Na hakuna pale mengine Mungu ameweka mwelekeo. Ni kuri wewe. Ni kwako wewe. Uyu muntu agapfa. Huyu mtu anakufa. Tangu uyu muntu akangirika. Ama huyu mtu anaharibika. Kandi ubutabazi ari wowe Imana yabushize. Na Mungu ameweka kuweza kumsaidia kwako wewe. Urubanza Biblia zitubwira ngo. Biblia usema uyu muntu mtu huyu ngo azafa. Atakufa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Azafa. Hari ibyo azabazwa. Atakufa, kuna yale ataulizwa. Kwa maraso yuyu. Lakini damu ya huyu mtu ambaye ameweza kufilisika. Imana izayabazwa wari ufite ubushobozi bwo kuba yamukiza Mungu atamuuliza yule alikuwa na uwezo wa kuweza kumsaidia. Hello? Undegere hano cyane. Sikiliza. Ubushobozi ufite. Uwezo unao. Imana ibikuziho neza. Mungu anakujua vizuri. Yuko hari icyo ushobora gukora abantu bagahembuka. Yakuwa kuna kitu unaweza ukakifanya watu wanainuka. Amasengesho yao. Maombi yako. Imana irabizi neza ko hari abantu bosengera bagakira. Mungu anajua kuna watu unaweza kaombea na wanapona. Ukoresha ubutunzi Imana yagushize. Usipoutumia utajiri Mungu aliyokupa. Icyo gihe rero utabukoresha. Wakati huo usipoutumia. Abawoga kizije bazagira ikibazo. Haba ungeliwasaidia wamekuwa na tatizo. Urubanza rwanyu muzabazwa bano bantu utagize icyo korera. Hukumu utaulizwa wewe hujafanya kile ambacho ungelifanya. Kubera ko hari ububasha Imana yagushize. Kwa maana kunao uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako. Kugira ngo tubeho. Ili tuishi. No kugira ngo dukiza abandi mu bibazo. Ili tuweze kuwasaidia wengine kwenye dhiki. Mu buzima kwa maisha ugomba kumenya ko lazima ujue ya kuwa bintu ugomba kumenya vitu ambazo unafaa kujua. Mu buzima kwa maisha ugomba kumenya ko unafaa kujua ya kuwa hari ibyo ushoboye kwikorera. Kuna yale una uwezo wa kujifanyia. Ngo ariko bike. Lakini ni machache. Nagira umuzumve cyane. Lisikilizeni. Ubuzima bwawe. Maisha yako. Ubuzima bwawe. Maisha yangu. Ngugomba kumenya ko hari ibyo ushoboye wewe kwikorera. Unafaa kujua ya kuwa kuna yale una uwezo wa kufanya mwenyewe. Ariko bikeya bitari byinshi. Lakini ni machache si mengi. Pili. Ngo ugomba kumenya ko unafaa kujua ya kuwa hari byinshi udashoboye kwikorera. Kuna mengi ambao hujui huwezi kujifanyia. Ariko hari abandi bashoboye kubigukorera. Lakini kuna wengine ambao wanaweza wakakufanyia. Asubira mu mutegere cyane. Tutarudia ili muelewe vizuri. Ugomba kwicara uzi intege nke zikurimo. Unafaa kukaa ukiwa unajua udhaifu ulio ndani yako. Kandi ukamenya n'imbaraga zikurimo. Na kujua uwezo ambao umo ndani yako. Kumenya ko hari ibyo ushoboye gukora ariko bike. Kujua kuwa kuna yale unaweza lakini machache. Ibanga rigusingiriza kugera ku bandi bashoboye gukora ibyo udashoboye. Hilo ni siri la kukufikisha kwa wale ambao wana uwezo wa kufanya yale hungeliweza kufanya. Utekereza ko ushoboye byose. Mara nyingi ukifikiria kuwa wewe unaweza yote. No kuvuga ko uzahera muri yango by'ikirema. Utaendelea kuwa kwenye godoro hilo la kile. Ariko ikizatuma uva mu ngobyi. Lakini kitakachokufanya utoke kwenye godoro. Kumenya kuremaye. Ni kujua ya kuwa wewe umelemaa. Ushoboye ari aho ngaho uri. Na pahali umeweza ni hapo ambapo. Ariko hari abandi bashoboye gukora ibyo wananiye gukora. Lakini kuna wengine wanaweza kuweza kufanya yale umeshindwa. Kuba bagukiza hangaha wamenyereye. Na wana uwezo wa kukutoa pahali umezoea. Bakakugeza ku yindi level. Na kuweza kukufikisha kwenye level nyingine. Ibyo ugomba kubisettinga mutwe. Hayo lazima uweze kuyaweka kwenye akili yako. Menya ko hari ushoboye gukora ariko bike. Jua kuna yale unaweza kufanya lakini machache. Tugashireho cyane. Usiweze kusema mengi. Abashoboye cyane na abandi. Wale ambao wanaweza mengi ni wengine. Kandi nabarya bitwa ko bashoboye cyane. Wale ambao wanaitwa kwa wanaweza sana. Nabo hari ibindi badashoboye. Nao pia kuna yale ambao hawawezi. Ibindi nabo bifuza cyane. Yale pia wanaohitaji. Imana yabishize mu bandi. Mungu ameyaweka kwenye wengine. Bazabakore ibyo badashoboye. Ili wafanyie yale ambao hawawezi. Kuvuga ko twese mwisi sote duniani hari ibyo dushoboye. Kuna yale tunaweza. Nibyo tudashoboye. Na yale ambao hatuwezi. Ariko menya ko bigidashoboye. Lakini jua ya kuwa yale ambao huwezi. Hari ubushobozi abantu Imana yabahaye. Kuna uwezo watu ambao Mungu amewapa. Kukorera ibyo tudashoboye. Ili watufanyie yale ambao hatungeweza kufanya. Hello. Duhereze Imana icyubahiro. Pe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Iki kirema. Hii kilema yararemaye alikuwa ni kilema. Iwe
gusa yeye pekee. yategereza ko buca kugira ngo bamujane bamurengeze bamugeze yari ahandi azasubira. Yeye alikuwa anangojea ili aweze kupelekwa mahali ataomba. ataomba. Ubuzima bwe n'ibitekerezo byiwe yari yarisetinzemo ko naho ngaho azaba. Maisha yake na mawazo yake alikuwa anafikiria tu ni hapo atabaki. N'ubu hari abantu bafite ibyo bitekerezo. Hadi wa leo kuna watu ambao wana mafikra kama haya. Hari abantu mu buzima bwabo badategereje impinduka z'ubuzima. Kuna watu kwa maisha yao hawangojei mabadiliko. Hari abantu badategereje ko bazabyara. Kuna watu hawangojei kuwa watazaa. Hari n'abandi badategereje ko bazashaka. Kuna wengine hawangojei kuwa wataoleka. Hari n'abandi badategereje ko bazashaka. Kuna wengine ambao hawangojei kuoa. Hari n'abandi bategereza ko nta mpinduka zizabaho ku buzima bwe. Kuna wengine hawangojei mabadiliko kwenye maisha yao. Satani yamaze kubashiramo ibitekerezo. Shetani ameshaweka mafikira. Kumvisa yuko aho bari ya kuambia ya kuwa mahali walipo. Ariho bazahora iteka ryose. Hapo ndipo watabaki milele. Ngo twebwe ngo kubakeri wacu. Sisi tangu zamani huko kwetu. Twamye turabakene. Tulikuwa tu maskini. Ngo kandi ngo n'ubundi wacu. Na hadi kwetu. Ngo dutura dufusha cyane. Tunaendelea kufiwa mara nyingi. Tugira ibikenya. Tuna watu wanakufa wakiwa wadogo. Nagira ngubwire ngo muri iki gitondo nataka nikwambia asubuhi ya leo. Iki gitondo. Asubuhi hii. Ahuri n'ubure mufite. Hali ulipo pia na uo ulemavu. Hari inama ihayiterana mu ijuru. Kuna kikao kinachoendelea mbinguni. Kugira ngo ibashe kukugirira neza. Ili Mungu aweze kukutendea wema. Imana yikoreza abashoboye ingobyi yawe. Mungu aweze kuwabebesha godoro wale ambao wanaweza. Kugira ngo bakugeze kuri destiny. Ili waweze kukufikisha kwenye destiny. Destiny y'umuntu. Future ya mtu. Hawihigeza. Hakuna mtu ambaye anaweza kujifikisha. We need support. Tunahitaji usaidizi. Tunahitaji nguvu zingine ambazo zaidi ya zile tunazo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hello. Tuli kumwe. Tuko pamoja. Kwa Mungu. Je, mnasikia? Tuzamuri ibiganza duimana. Nyosha utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Hari ahantu wewe udashobora kwivana. Kuna pahali wewe uwezi ukajiondoa. Hari ahantu udashobora kwivana wewe. Kuna pahali uwezi ukajiondoa wewe binafsi. Bisaba ko haboneka undi muntu ugufasha. Inahitaji umuone mtu mwingine atakayekusaidia. Birashoboka kufite ubumuga bwo kudasenga. Inawezekana una ulemavu wa kutoomba. Ariko hakenewe abandi bantu basenga bakunganira kugira ngo bakwihangane. Lakini unahitaji watu ambao wanaomba ili waweze kukuunga mkono na kukushika. Ubwo bumuga bufite abantu benshi. Na watu wengi wana ulemavu kama huo. Kandi ubumuga bufite abantu babiri. Na ulemavu una watu wawili. Hari ubumuga bufite abantu badasenga. Una ulemavu wa watu ambao hawaombi. Hakaba n'ubumuga bufite abitwa ko basenga. Na ulemavu ambao una watu ambao wanaomba. Ariko badashobora kwibwira kwikorera wa undi uremaye cyane. Lakini hawawezi kujiambia kumbeba huyo ambaye amelema. Bagira mutegere cyane. Sikilizeni sana. Hari ubumuga bw'umuntu utagisenga pe. Kuna ulemavu wa mtu ambaye haombi kabisa. Wowe wari mu ngobyi yo kutabasha gusenga. Huyo yuko kwenye godoro la kutoweza kuomba. Hari abandi bari mu yindi ngobyi. Kuna wengine ambao wanakaa kwenye godoro nyingine. Bibwira ko bazi gusenga. Wao wanajiambia ya kuwa wanajua kuomba. Aba ni abayumbe. Hawa ni waombezi. Ariko aba nabo. Lakini hawa pia bari mu ngobyi. Wanakaa kwenye godoro. Yo kumva ko bishoboye. Ya kujiambia ya kuwa wanaweza. Ariko badashobora gushoboza badashoboye. Lakini hawawezi kuwezesha wale ambao hawawezi. Ubundi muzaho imbaraga zigaragara. Unajua pahali nguvu zinadhihirika. Imbaraga z'umuntu zigaragarira. Nguvu za mtu hudhihirika. Igihe yakoze icyananiye mugenzi we. Kwa wakati amefanya zaidi ya kile kimemshinda ndugu. Akabasha kumusupportinga. Na kuweza sasa kumuinua. Ntabwo uzatubwira ko uri umunyembaraga. Utatuombea kwa wewe ni mwenye nguvu. Kandi imbaraga zawe zimanifest. Na nguvu zako hadhihiriki hata mahali pamoja. Hello. Nukuvuga ko hari umuntu utagisenga uri mu ngobyi. Kuna mtu ambaye yuko kwenye godoro la kutoomba. Hari abandi nabo bibwira ko basenga bari mu yindi ngobyi yo kudatabara. Na kuna wengine ambao wanaomba lakini wako kwenye godoro la kutowasaidia wengine. Ariko ngo abantu bane. Lakini watu wanne. Ngo bonyine baribwira. Wao wenyewe wakajiambia. Ngo bakora inama. Wakafanya kikao. Baravuga ngo baje kuri kiriya kirema. Wakasema twende kwenye kilema hicho. Ngo baracikorera. Wakakibeba. Ikirema. Kilema hakikuwa na habari. Ngo barakijana. Wakakipeleka. Ngo bakigezaho ibo bari bumvisha makuru. Wakakifikisha bali walikuwa wamesikia habari. Hari umuntu azaba mu bibazo. Kuna saa zingine mtu anakuwa kwenye matatizo. Mtu anakuwa kwenye vita. Ndube watekereza n'ikintu gishobora kukukizaho. Na usifikirie kuweza kufikiria kitu kitakutoa hapo. Yaranditse Joyce Meyer. Ameandika Joyce Meyer. Yaravuze ngo urugamba rukomeye ku muntu. Joyce Meyer akasema vita kubwa kwa mtu. Urugamba rukomeye Satani ahaza shora urugamba cyane. Vita kubwa ambayo shetani anaiweka kwa watu. Ni bitekerezo by'umuntu. Ni kwenye mafikra ya mtu. Satani guteye mu bitekerezo. Tani akikupiganisha kwenye mafikra. Azabikoroga. Anaweza kukoroga. Akakurekera inzira imwe gusa. Na kukuachia njia moja tu. Yo gutekereza ko wewe uri wo gufa. Ya kufikiria tu mimi nafaa kufa. Nta butabazi wowe. Hakuna usaidizi wowote. Nawe hari umuntu ukwibuka. Na kuna mtu anaweza akanikumbuka. Kweli. Kuna mtu ananijua kweli. Ariko nagira ngo mbabwire muri iki gitondo. Lakini nataka niwaambie asubuhi ya leo. Imana ibaho umugisha cyane. Mungu awabariki sana. Nubwo wihebye. Hata kama umekata tamaa. Nubwo uri ahantu hitwa ko hakomeye. Hata kama unakaa pahali pagumu. Ntakure habaho Imana itakiza umuntu.
Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi akamtoa. nta Imana itagukiza Hakuna pahali Mungu hawezi kandi nta akamtoa. Imana itagukiza. Na hakuna pahali Mungu hawezi Abe nubwo abantu kukupeleka. bazi iyo ngeso yakokabi. Hata kama watu wanajua tabia hiyo imeweza Ariko hari kukukalia, icyizere muvandimwe. lakini kunalo tumaini. Iyo ngo usurimo. Hiyo Uyu godoro munsi wa unayokaa. none. Uyu munsi wa none. Siku hii ya leo Icyo nsaba Imana ni ukugira ngo ninachokiomba Mungu ni ili ibashe kugukiza muri iyo ngozi. aweze kukutoa kwenye godoro hilo Kushana aho Yesu ari. na kupeleke mahali Yesu Kubera ko yupo. nuhura na Yesu. Kwa maana ukipatana na Yesu, Nuhura na Yesu. ukipatana na Yesu, Mureke mbabwire bavandimwe. tena niwaambie ndugu Hari zangu, abantu kuna watu Imana yashizeho kugira ngo bageze abandi kuri ambao Yesu. Mungu ameweka ili waweze kumfikisha Mungu Hari watu kwa abantu Yesu. Imana yashizeho Kuna watu Mungu kugira amewaweka ngo babashe gufasha abandi. ili wawasaidie wengine, Babereke inzira aho Yesu ari. waonyeshe njia pahali Yesu yupo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abo ngabo barahari niko kazi kao. Hao, hiyo ndiyo kazi yao. Wasanga ari wowe. Inawezekana niwe ni Niki wewe. wakoze kugira ngo abandi bagere kwa Yesu. Umefanya nini ili watu wengine wafike kwa Yesu? Tango wahagaze mu nzira usubiza abantu baje kwa Ama Yesu. umesimama kwenye njia ili watu waweze kurudi wasikuje kwa Yesu. Imana iduhe umugisha cyane. Mungu atubariki sana. Urugenzi rero rwo kuja mu ijuru. Safari hii ya kwenda mbinguni Ni urugenzi rukeni abagenzi. ni safari ambayo ina ukosefu wa wasafiri bashobora gufashanya. ambao wanaweza wakaambatana na Bwana kusaidiana. asifiwe sana. Haleluya. Hakenewe kirero. Nahitajika nini? Hakenewe abantu Tunahitaji watu badusubizamwo intege. ambao wanaturudisha moyo, Bagusubizamwo ibyiringiro. wanaoturudisha tumaini, Bakubwira ko biryo udatekereza ko bishoboka. wakikuambia hayo ambao huwezi kuweza, Bakubwira ngo birashoboka. wakuambia yanawezekana. Dukeneye abantu batubwira amagambo. Tunahitaji watu ambao watatuambia maneno mazuri. Dukeneye abantu batubwira amagambo y'ururutsi. Tunahitaji watu ambao watatuambia maneno ambayo yanatuliza moyo. Dukeneye abantu bakubwira urwaye bakubwira ngo uzaki. Tunahitaji watu ambao watakwambia ukiwa mgonjwa wewe Dukeneye utapona. abantu bakubwira uri mu bukene bakubwira ngo ifaranga uzazibona. Uhitaji watu watakao kuambia kwenye umaskini Dukeneye utapata abantu pesa. babwira abapfakazi yuko dufite Imana umugabo w'abapfakazi. Wakuambia wajane na yatima ya kuwa tuna Mungu ambaye atawajali. Imfuzi yuko hari se w'imfuzi. Kuambia yatima ya kuwa kuna baba wa yatima. Dukeneye abantu bihanganisha abantu. Tunahitaji watu watakao wavumilisha Hari wengine. abantu batagishaka no kumva inkuru za Yesu. Kuna watu ambao hawataki hata kusikiliza habari za Yesu Kubera gutinda mu ngobyi y'ibibazo. kwa sababu ya kukaa sana kwenye godoro la Uyu munsi vita. wa none Lakini siku ya leo Imana igufashe. Mungu akusaidie. Umwe muri bariya bane Uwe mojawapo ya hao wanne bashobora guheka ingobyi z'abandi ambao wanaweza kubeba godoro la kugira ngo wengine bazigeze aho Yesu ari. ili waweze kuwafikisha mahali Yesu yupo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tuzamuri Imana icyubahiro. Nyosha utukufu wa Mungu. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Amen. Haleluya. Izo narimba bwe ngo hari ahantu udashobora kwikiza. Ndiyo nilikuwa nasema kuna pahali huwezi ukajiondoa. Kiriya kirema ndicyari kwikiza hari. Huyo kilema hangelijitoa Ariko hapo. bisaba support y'abandi Lakini angelihitaji support ya wengine. Icyakabiri ugomba kumenya iki. Pili ambayo unafaa kujua ni nini? Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Hari umuryango udashobora kwinjiramo wowe ubwawe. Kuna mlango ambao huwezi ukaingia wewe na peke Bisaba yako. abandi bantu. Unahitaji watu wengine. Bamenya ko uyu muryango Wajua kuwa mlango huu nubwo ufunze hata kama umefungwa hari indi nzira ishobora kuna kubona. njia nyingine ambayo unaweza ukaipitia ili uingie. Ikirema Hii kilema abantu bagikijage cyari ki. watu wamemtoa pale Ngo alikuwa. bageze ku muryango w'Ikapernaum. Walipofika mlangoni hapo kwenye kanisa. Yesu yari Kapernaum. Yesu alikuwa Waho Kapernaum. bari bateraniye baruzu. Pale walikuwa wameshiriki wakajaa. Bahageze. Walipofika Babura inzira. wakakosa njia. Bwana asifiwe sana. Amen. Bahageze babura inzira. Walipofika wakakosa njia. Icyakurikiyeho niki. Kilichofuata ni nini? Haboneka abantu. Kapatikana watu Bamenya yuko n'ubwinzira idashoboka. waliojua kwa njia hii si Ariko kupatikana. bonyine bibwira ko hari indi nzira. Lakini wakajiambia kuna njia Bashobora nyingine gushakisha kugira ngo iki kirema ambao wanaweza kutafuta ili kilema hiki bakigeze kuri Yesu. wamfikishe kwa Ngo Yesu. bibwira inama yo gusambura hejuru. Wakajiambia ili wabomoe dari, Ngo basambura hejuru. wakabomoa dari, Ngo batiburirayo yangozi. wakaangusha hiyo Kandi godoro. Biblia izimbwira ngo Na Biblia ngo husema batiburiye ingobyi ngo haringaniye naho Yesu. wameweza kurusha hilo godoro karibu na pahali Yesu alikuwa. Umuryango udashobora gukingura. Mlango ambao huwezi Hari kufungua. abandi bantu bo kudirect. Kuna watu wengine ambao wanaweza wakakuelekeza bakakubwira ngo handi bishoboka. na kukuambia hapa Ariko haiwezekani, bakakurema mu mutima ngo habirashoboka. lakini wanakunga mkono eti hapa Duhereze inawezekana. Imana icyubahiro. Kwa Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Aho dutekereza. Pahali tunafikiria, Ariko Imana ni igitangaza. lakini Mungu ni wa ajabu. Abandi bantu bose binjiye muri yanzu Yesu yarari. Watu wengine wameingia pahali Yesu Bose alikuwa. baciye muri main gate. Wote wameweza kuingia kwenye mlango dhihirika. Ariko kugira ngo Imana yiyerekane imbaraga zayo. Lakini ili Mungu aweze kudhihirisha Kugira ngo nguvu Imana zake, igaragaze yuko nta kidashoboka ili kuri Mungu yo. aonyeshe kuwa hakuna kitu Muryango abandi kisichowezekana. bose baciyemo. Mlango huo wengine walioupitia Ngo basanga wuzuye. wakapata umejaa. Kandi ni bandi bari buzuye uriya muryango.
akina nani ambao walikuwa wamejaa ntabwo mlango ari huo? Yesu wari wuzuye Si umuryango, Yesu alikuwa amejaa mlango huo, n'abandi bantu. ni watu wengine. Hari abantu bashobora kuzura umuryango Kuna watu ambao wanaweza kujaa mlango bakakubuza guhura na na Yesu, kukuzuia kupatana na bagatuma Yesu, udahura na Yesu. wanakufanya Hari usipatane na amagambo Yesu. y'abantu ashobora gutuma udahura Kuna na maneno ya Yesu. watu ambao yanaweza kufanya Hari usipatane na ibikorwa Yesu. by'abantu bishobora gutuma udahura na Yesu. Kuna vitendo za watu zinaweza kufanya usipatane na Yesu. Usomye mu gitabo cya Luka Soma cya katika Marko Marko mtakatifu ibice 10 n'umurongo wa 50 gutya na 2. 10:55 ngo na 2 hapo. hariho impumyi Kulikuwa na kipofu ngo yumva Yesu, akamsikia Yesu, ngo ari matambo, Yesu akipita, hanyuma ngo azamura ijwi cyane, akaweza kupaza sauti sana, aravuga ngo mwene Dawidi, akasema mwana wa Daudi, babarira. ni rehemu. Ni bande bamwimiriye? Ni akina nani waliomzuia? Ni Petero bari Ni kumwe na akina Yesu. Petro ambao walikuwa karibu na ngo Yesu, bakaza bamubwira ngo ceceka, wanamwambia nyamanza, ceceka, tulia, ceceka, tulia. ariko ngo ijwi rya cyakire, Lakini sauti ya kilema hicho ngo Bartimayo riragenda rigera kuri Yesu, likaenda likamfikia Biblia Yesu. itubwira ngo Yesu, Biblia ikasema Yesu ngo arahaga, akasimama Yesu. nagira ngo ubwire ngo muvandimwe, Nataka nikwambie ndugu yangu, tucike intege, usikate tamaa. nubwo iryo jwi ryawe risa n'iritumva, Kama sauti lako ni ndogo, ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu lakini karabyumva, nataka nikwambie Yesu kandi anakuona. Yesu Na Yesu azohagarara ku bwawe. atasimama kwa ajili yako. Hari izindi nzira Kuna njia zingine twe tutazi, ambazo hatuna, ariko Imana yazishize mu bana lakini Mungu ameziweka kugira kwa ngo watu wengine batwereke uburyo bwo guhura na ili Yesu. watuonyeshe vile ya kupatana na Yesu. Tuzamure Imana icyubahiro. Nyosha utukufu kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Rero ntiducike igikuba, Kwa hivyo tusikate tamaa. Imana ihimbazwe cyane. Mungu apewe sifa. Cya gatatu bakoze niki? Walichokifanya cha tatu ni nini? Amen. Amen. Bamaze gusambura, bamaze kumenya ko hari n'inzira zoshoboka hejuru, Walipojua kuna njia nyingine inawezekana hapo ngo juu, bamenye ko bashobora gukiza ibati, wamesema lazima wabomoe dari kugira ngo batibure yango byaho Yesu ari. ili waweze kumrusha pale Yesu alipokuwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Birashoboka ko ikibazo ufite ari ibati risanzwe, Inawezekana tatizo unalo ni kuweza birashoboka kuwa ko na ufite bati la urutare kawaida. udashobora kubirandura, Inawezekana hata ni ukuta ambalo huwezi kubomoa. birashoboka ko hari urutare udashobora kurengeza ngo ubirandure. Kuna mwamba ambao huwezi ukanyakuwa ili uweze Biblia zitubwira ngo kurusha. baba mama bagiye ku kaburi ka Yesu, Lakini hao mama ambao wameenda kwenye kaburi la bari mu Yesu, nzira hari swali bari bafite muri bo, kuna swali ambalo walikuwa nalo kwenye ngo njia. bagiye bavuga ngo ese ninde muntu udufasha kubirindura kiriya gitabo. Walienda wakisema ni nani atakayetusaidia Somye mu kutoa gitabo jio cya hilo. Yohana ibice 11 Ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu murongo wa 11 39 kugeza kuri 44, 39:42, ikibazo bari bafite walikuwa na swali moja. kugeza n'ubu buri muntu wese afite icyo kibazo. Hadi waleo mtu yeyote ana ngo swali hilo. baravuga ngo ese ko tugiye, Walikuwa wanasema je, mbona tunaenda? twebwe icyo dushoboye Sisi ni tunachoweza ukugenda turagiye, ni kwenda tunaenda. kandi ndabizi ko tuhagera, Na najua ya kuwa tutafika. ariko ikibazo kihari, Lakini tatizo lililoko ninde muntu udufasha ni nani atakayetusaidia kubirindura ruya rutari. kuweza kutoa mwamba huo. Tueleze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Hari ibyo ushoboye niko nababwiye, Kuna yale unaweza, ndivyo ariko nimesema. umenye ko hari n'ibindi udashoboye. Lakini jua ya kuwa kuna yale ambayo Biblia huwezi. itubwira ngo marayika Biblia inasema malaika waravyumva akasikia, ngo aragenda akizaho rwa rutari, akaenda na kubomoa bahageze kutamu. Walipofika basanga rwa rutari rwavu. wakapata hilo jiwe limeweza kuondolewa. Muvandimwe, icyo nagira ngo mbabwire ni iki? Ndugu yangu, kile nilichokuwa nataka kukuambia Wewe ni nini? gustopinga gukora ibyo ushoboye gukora. Usiache kufanya yale unaweza No, kufanya. Imana ndizatubaza ibyo tutakoze tutari dushoboye kubikora. Mungu hata tuuliza yale ambayo hatungeliweza Imana kufanya. izatubaza ibyo wari ushoboye gukora utikoreye. Mungu atakuuliza yale ulikuwa na uwezo wa kufanya Imana hujajifanyia. izakubaza ibyo wari ushoboye gukorera abandi utabakoreye. Mungu atakuuliza uliokuwa na uwezo wa kufanyia wengine Imana hujawafanyia. izikora ni hehe? Mungu anafanya wapi? Ntabwo Imana izidukorera ibyo dushoboye gukora. Mungu afanyi pahali tuna uwezo wa Imana kufanya. izidukorera ibyo tudashoboye Mungu gukora. anafanya zaidi ya uwezo wetu. Halo? Hello. Tuzamure ibiganza duhimana. Nyosha utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ibyo tudashoboye gukora. Yale ambao hatuna uwezo wa Kandi kufanya. inzira z'Imana zo gukora ni nyinshi. Na njia za Mungu ni nyingi. Hari igishobora gukora yonyine. Kuna saa zingine anaweza akafanya peke Yo yake. bw'ibitangaza. Anafanya kama maajabu. Ariko akenshi Lakini mara nyingi izikoresha ibiremwa yaremye. anaweza kutumia viumbe alivyoviumba Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usomye mu gitabo usomye muri Bibiliya. Soma katika Biblia. Biblia itubwira ngo Yohana hariya nababwiye hariya 11. Biblia inasema katika Yohana 11, Lazaro ngo amaze gupfa. Lazarus alipokufa, Yesu ngo arahagera. Yesu akawasili. Ararira. Kalia Yesu. Hanyuma arababwira ngo nimushe kunerekaho Yesu. Akawaambia enendeni mkanionyeshe pahali Lazaro alipo. aho Lazaro bamuhanze. Pahali Lazaro alipo alipozikwa. Baramubwira ati wewe kera byarangiye. Akamwambia ni kama imeshaisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Ariko hari ibintu Yesu yakoze. Lakini kuna mambo ambayo Yesu ameweza kuyafanya. Yesu ngo amaze kugera kumva ya Lazaro, alipofika hapo karibu na kaburi. Bwana asifiwe sana. Amen. Icyo yakoze niki? Alichokifanya Lazaro ni yari yapfuye. Lazaro alikuwa amekufa. Yaragifite imbaraga zo kubasha kwikiriza urutare. Hakuwa na uwezo
uwezo wa kuweza kuondoa jiwe. Yesu ageze kumva, Yesu alipofika kwenye abwira kaburi abantu, akawaambia watu, akoresha abantu, akawatumia watu, arababwira ngo akawaambia hivi, icyambere kwanza nimukize urutare. ondoeni jiwe hili. Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu Watu ngo bakizaho urutare, wakaondoa jiwe, bakizaho urutare. wakaondoa jiwe. Yesu ntabwo yahamagaye Lazaro, Yesu hajamuita Lazaro, urutare rukiri hejuru ya Lazaro. jiwe likiwa juu ya Lazaro. Yesu yahamagaye Lazaro, Yesu ameweza kumuita urutare Lazaro, rwamaze kuva hejuru ya Lazaro, hilo jiwe likiwa limeshaondolewa juu ya Lazaro. kugira ngo hari Imana izakora, Ndio maana nawaambia kuna yale hari Mungu ibindi atafanya byamaze gukurwaho, na kukiwa mengine yaliyoondolewa Bwana tayari. sifiwe sana. Haleluya. Yesu ngo bamaze gukiza urutare, walipotoa jiwe niho yahamagaye data, ndipo sasa akamuita Baba, aba ngo bimenyekane, akasema idhihirike kuwa wewe ni Mungu. nuko Imana ikorana n'abantu. Mungu anatumika na watu. Icyakabiri yakoze ni iki? Yesu Pili alichokifanya nini? Yesu yabwiye abantu, amewaambia watu, arababwira ngo nimumuhambure, akawaambia mfungueni. icyambere amaguru. Kwanza miguu. Amaguru bisobanura iki? Miguu inamaanisha nini? Icyo Yesu yari ashaka kuvuga, alichokuwa anataka kukisema Yesu, yashakaga kuvuga ngo nimuhambure Lazaro amaguru. alikuwa anataka kumaanisha fungueni miguu ya Lazaro. Bisobanura ngo ni ubutumwa bwiza. Miguu inamaanisha ni injili njema. Huyu Lazaro, kwa maana huyu hari Lazaro ubutumwa kivuga, kuna injili ambayo atainena, hari ubutumwa gitwara, kunayo injili ataisema. Icyagatatu yakoze, Tatu alichokifanya, nimumuhambura amaboko, akasema fungueni mikono yake. Amaboko byasobanuraga iki? Mikono ilikuwa inamaanisha nini? Ngo nimumuhambura amaboko, anasema fungueni mikono. Amaboko bisobanura ngo nugukorera Imana n'abantu. Mikono inamaanisha ni kuwatumikia Mungu pia na watu. Satani yaje gushora abantu. Shetani akiwaweza watu atawafunga mikono, abandi batakibasha gukora, wale ambao hawajui kufanya. Hiyo tangi ifaranga, hawezi kutoa pesa. Biblia zitubwira ngo, Biblia husema nitabariki kazi za mikono yenu, nzahumugisha imirimo y'intoki zanyu, nzahumugisha imirimo y'amaboko yanyu, nitabariki kazi ya mikono yenu. Yesu rero, Yesu aravuga ngo Lazaro, akasema Lazaro, ubwo havuye urutare, kwa maana kumetoondolewa jiwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Icyo ngora nanje, takachokifanya nami, ndamuhamagara, nitamuita. Aramuhamagara, arabyuka, akamuita, akamuka. Hanyuma ngo yaragihambiriye amaguru, alikuwa amefungwa miguu n'amaboko na mikono. Nubu dufite abantu bari barapfuye ariko bazutse, hadi wale kule watu ambao walikuwa wamekufa lakini wamefufuka, ariko bagihambiriye amaguru n'amaboko, lakini bado wamefungwa mikono na miguu. Hakenewe nahitaji nini? Hakenewe wabagira neza. Tunahitaji watu wa rehema, bahambura abandi amaguru yashwe, wale ambao watafungua wengine miguu iliyofungwa, watafungua mikono iliyofungwa ili waweze kumtumikia Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Ugomba guheka ingobyi z'abandi, lazima tubebe godoro za wengine, kubera ko ni ngombwa, kwa maana ni lazima. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari ibibazo impande zibiri, kuna matatizo pande mbili. Hari abishoboye, kuna wale ambao wanajiweza, hari abishoboye badakeneye gushoboza abandi. Kuna wale ambao wanajiweza lakini hawataki kuwawezesha wengine, wanajisikia kwa wewe wanajitolesheleza. Abo ngabo ntibashobora kwita ku bandi bantu, hawawezi wakawajali watu wengine. Urwo n'uruhande rumwe rufite ibibazo, hilo ni pande moja lina matatizo. Hakaba n'uruhande rw'abantu batishoboye, kuna tatizo la watu ambao hawajiwezi, bumva ko badashobora kubwira abashoboye ngo babafashe, na hawawezi kuambia wale ambao wanaweza mtusaidie. Abandi babayeho mu buzima bwo kuvuga ngo aho kuba gutya nopfa, ni wale ambao wanaweza kusema kuliko niishi hivi, maisha yake akirimo yisabira impinduka, haombi mabadiliko, au maribara Imana atihutisha bali anamwambia Mungu fanya haraka, hata kama nikuondoka niondoke. Ara abashoboye, wale ambao wanaweza, ara abibwira ko bashoboye, wale ambao wanajiambia kwa wanaweza, hari ibyo badashoboye, kuna yale ambao hawawezi, kandi natwe tudashoboye, na sisi ambao hatuwezi. Egera umuntu ushoboye, mkaribia yule ambaye anaweza. Ubundi kutegera ushoboye gukora ico wananiwe gukora, kutomkaribia yule ambaye anaweza kile kimekushinda kufanya. Ngo kutabikora, kutofanya hivyo, ubusa nk'umuntu wiyahura, ni kama mtu ambaye anaweza kujiweka kitanzi. Umeze nka Yuda wiyahuye, ni kama mtu aliyejiweka kitanzi kama Yuda. Kwa nini? Iki kikwishi, hiki kinachokuangamiza, hari igisubizo gifitwe na runaka, kuna jibu ambalo lina mtu fulani, ariko kubera kwinangira umutima kwawe, lakini kwa sababu ya moyo mgumu, ngaho kugira ngo nkore gutya, kuliko nifanye hivi, ngo nishake mfi, wacha nife. Abandi bazavuga ngo no kwimeninda, wengine wanasema ni none se abantu yego si bose ugomba kubwira ibibazo, si wote unafaa kuambia matatizo yako, ariko hari abo ugomba kubwira, lakini lazima kuwe na watu ambao wanafaa kuambia. Abantu bose nta nshuti ugira vrema, watu wote, wewe una marafiki, nta muntu ushobora gutekerereza ikibazo ufite, huna mtu ambaye anaweza kukutega sikio na kumwambia tatizo. Iyo umuntu ahera nibibazo afite muri wewe, tu akibaki na matatizo ambayo anaenda ndani yake, kandi hari ibisubizo Imana yashize mu bandi bantu, na edha kuna majibu ambayo Mungu ameweka kwa watu wengine. Mugihuta bikora rero, wakati ufanye hivyo, ibyo urimo bishobora kukwica cyangwa kama yale ambao anaweza akakuangamia. Ufite icyaha nk'icyo umuntu wiyahura, una dhambi kama mtu aliyejiweka kitanzi. Hello. Amen. Kambabwira ibintu bigera ku 10 ariko ndabivuga nihuta muri no minota. Cyane waambie vitu 10 nitaambia kwa haraka. Inyungu 10 ziva mu bantu bagirira abandi neza, faida 10 zinazotokana na watu ambao wanawabariki watu. Abantu baheka ingobyi z'abandi, watu wanazozibeba godoro za wengine, abantu bafasha abandi, watu wanaowasaidia wengine. Kambabwira ibintu nihuta rero. Cyane waambie vitu hizi twende kwa haraka. Icyambere, kwanza
abantu ngo buzuye ibyishimo nyakuri imitima yabo. Watu waliojaa furaha ya ukweli moyoni mwao. Ngo nabantu bakorera abandi. Ni watu wanaowatumikia wengine uko bashoboye. Vile wanaweza. Tegere neza. Sikiliza vizuri. Abantu ngo bafite ibyishimo biruta ibya flight. Watu ambao wana furaha kuliko hata abantu bafite ibyishimo biruta ibya mahasha. Watu ambao wana furaha kuliko hata mapacha. Abantu bafite ibyishimo kuruta guhabwa degree, kuruta guhabwa n'ibindi n'ibindi. Watu ambao wana furaha kuliko kupewa degree na mambo mengine. Igipima ibyishimo biri mutima w'umuntu ni Imana. Kinachopima furaha ya mtu ndani ya Mungu. Ni Imana ni ipima ibyishimo biri mutima w'umuntu. Mungu ndiye atapima furaha ambayo inakaa ndani ya mtu. Harigihe umuntu atubwira ko yishimye. Saa zingine mtu anaweza akatuambia nimefurahi. Ariko Imana ireba quality z'abishimye mu mitima. Lakini Mungu akiangalia kwa furaha kwa moyo. Ibyishimo by'uyu ntibihuye n'ibyishimo. Anasema furaha ya huyu si kama furaha ya huyu. Ibyishimo nyakuri. Inasema furaha ya ukweli. Uzuzuye umutima w'umuntu. Ambayo imejaa moyo wa mtu. Ngo ni igihe umuntu akora. Ni wakati mtu anafanya. Ngo akorera abandi. Akiwatumikia wengine. Icyo ashoboye gukora. Kile anachokiweza kukifanya. Hello. Tuzamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Nyosha utukufu. Haleluya. Amen. Kandi uyu mutima unezezwa niki? Na huyu moyo utafurahishwa na nini? Unezezwa n'igihe yakoze ibyo ashoboye gukora. Anafurahishwa na kufanya yale anayoweza kufanya. Kandi akabikorera abakenewe kubikorerwa. Na anawafanyia wale ambao wanahitaji kufanywa. Hari abantu bakeneye gukorerwa. Kuna watu ambao wanahitaji kufanywa. Abantu bose bakeneye care Moshe. Watu wote wanahitaji care. Nta muntu udakeneye care, nta muntu udakeneye ubufasha. Hakuna mtu ambaye hahitaji kusaidiwa. Rero iyo ukoze, ukiwa unatumika, ukorera undi muntu, ukimtumikia mtu mwingine, ukamukorera icyo yananiwe gukora yifuza, na kumfanyia kile ambacho hawezi kufanya ubuzima bwe kwa maisha yake, uyu muntu ngo niyishima kuruta wewe wagize icyo ukora. Tu atafurahi kuliko wewe uliyemsaidia. Wewe wakoze ikintu cy'ingenzi, umefanya kitu cha maana. Icya kabiri nihuta. Pili tukienda kwa haraka. Bwana sifiwe sana. Amen. Turi kumwe? Tuko pamoja. Mureke duheke ingobyi z'abantu. Chatubebe godoro za wengine. Hari ingobyi ziri mu makorari. Kuna godoro zilizoko kwenye kwa hari ingobyi ziryamye aho. Kwa waombezi kuna godoro zilizoko. Akina mama hari ingobyi ziryamye. Akina mama kuna godoro zinakaa huko. Kubagabo hari ingobyi ziryamye. Waume pia kuna godoro zilizoko. Hari abantu bagowe babuze kuna watu waliosumbuka wanakosa kumsaidia. Ubufasha bw'abantu bane cyangwa se lakini wanahitaji msaada watu wanne ama wengine. Takabiri biravuga ngo. Pili inasema kimwe mu bintu ngo by'ingenzi ushobora gukora mu isi. Mojawapo ya vitu za maana unafaa kufanya duniani. Ngo nukwegera umuntu babaye. Ni kumkaribia mtu aliye na huzuni. Ngo ukamubwira ijambo ry'ihumure. Na kumwambia neno la faraja. Yuko ngo atari wenyine. Ya kuwa hayuko peke yake. Ngo ari kumwe n'Imana. Bado yuko na Mungu. Kandi nawe muri kumwe. Nawe pia mko pamoja na yeye. Hari abantu udashobora kubwira Imana gusa ngo abyumve utavuze wewe. Kuna watu ambao huwezi kumwambia Mungu bila kusema wewe asisikie. Ugomba kwegera. Unafaa kumkaribia. Umuntu uri mu kaga. Mtu ambaye yuko kwenye dhiki. Ukamubwira ijambo ryiza ry'ihumure. Na kumwambia neno la faraja. Ukabanza Imana kubera ko icyizere cyarashize. Unaanza Mungu kwa maana watu wametupa tumaini. Ukamubwira ngo nubwo bimeze gukimanira cyangwa. Na kumwambia hata kama iko hivyo Mungu anakujali. Yabisa ngaho wamwishiza imbuga itamuriwe. Ni kama unaweka kisu ndani yake. Aho ahita zaha amagambo yo kuvuga ngo si haba ntibarakoze gutya. Sasa hivyo wanasema kama Mungu angelikuwa singefanya hivi. Umubwiye ngo nanje ubwanje turi kumwe. Alafu anakuambia nami pia tuko pamoja na wewe. Turi kumwe. Icyo ushoboye gukora. Kile ninachoweza kukifanya. Utegereze ngo Imana igikore. Usingojee Mungu afanye. Nimba umuntu akeneye itike. Kama mtu anataka nauli. Imana si Mungu atakayetuma nauli. Turi kumwe nawe akira tike. Tuko pamoja na wewe, shika nauli. Turi kumwe nawe icyo ushoboye gito. Kile ambacho nakiweza kidogo. Kigaragaza ko uri kumwe n'umuntu. Kinachodhihirisha kwa uko pamoja na mtu. Kufatikanya nawe muri kuambatana na yeye katika kila jambo. Cha gatatu. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Biravuga ngo icya gatatu. Ngo nugukorera ikiremwa muntu. Ni kuweza kutumikia kiumbe. Gukorera ikiremwa muntu. Kutumikia mtu. Ngo niko gukorera Imana kuzuye. Hiyo ndiyo kutumikia Mungu iliyojaa. Imana ibara abantu bayikorera neza. Mungu akiwahesabu wale wanaomtumikia vizuri. Bona abantu bakorera abandi ni watu wanaowatumikia watu wengine. Yesu yavuze ngo igihe cy'imperuka. Ndio maana Yesu amesema siku za mwisho. Yesu ngo nzababwira ngo nimumve imbere mwangu. Wengi nitawaambia tokeni mbele yangu hao siwajui. Mbamenya kuvisia. Sijawahi kuwajua tangu dunia iumbwe. Nishonje ntimwangaburi. Nilikuwa na njaa hamkunilisha. Nari nambaye ubusa ntimwanambe. Kwa nimevaa uchi hamjanivalisha. Iya byose dukorera abantu. Hayo yote tunawatumikia wengine. Ngo tuba turimo dukorera data umwe. Tunatumikia Mungu wa mbingu. Bwana sifiwe sana. Amen. Nukuvuga ko ikorwa ikorera undi muntu. Ukimtumikia mtu mwingine. Nukuvuga ko ubukozi gikorwa gikomeye cyane. Ni kumaanisha umefanya kazi kuu sana. Iki gikorwa impamvu gikomera niki? Na hii kazi kwa nini ni kazi nzuri? Kiri mu bikorwa byazanye Yesu ku isi. Ni mojawapo ya kazi zilizomleta Yesu yaravuze ngo naje mu isi. Yesu akasema nimekuja duniani abarushe baruhuke ili waliochoka waweze kupumzika, imbohe ziboho, ili wafungwa wafunguliwe. Sakane kiravuga ngo nne inasema amahirwe akomeye mu buzima bw'umuntu, bahati nzuri katika maisha ya mtu ngo ni igikorwa cyiza, ni kazi nzuri ngukorera mugenzi wawe ambayo utamfanyia ndugu yako. Kiravuga ngo ntugafushe ubusa.
usipoteze bure amahirwe yo gukorera abandi, fursa ya kuwatumikia wengine. ntugapfushe ubusa Usipoteze bure igihe icyo ari cyo cyose, wakati wote. ntugapfushe ubusa ngo amahirwe yo gukorera abandi bantu. Usipoteze bure fursa ya kuwatumikia watu wengine. Biravuga ngo Inasema wikorera undi muntu, ukimtumikia mtu mwingine, biravuga ngo ni igishoro hiyo ni capital ngo kitazigera gihomba mu buzima bwawe, ambayo haiwezi ikafilisika kwenye maisha yako. Halo, Hello, kuna abantu basinziriye, watu wamesinzia. iyo ukorera undi muntu Ukimtumikia mtu ni mwingine, igishoro ngo kitazigera gihomba mu buzima hiyo bwose. ni capital ambayo haiwezi ikafilisika kwa maisha yako. Kuna mwenye akili aravuga amesema, ngo isi, akasema dunia. icyo ashaka kuvuga niki? Alichokuwa na Iyo maanisha nini? udakoze ivyo ugomba gukora none ha, Usipofanya yale unayotaka kufanya sasa, ukarindira ejo ngo alafu na uzabikoresha. kungojea eti nitafanya kesho. Nyabwenge yaravuze ngo isi Mwenye akili akasema, ntabwo ifite remote yo gusubiza amateka inyuma ngo ugire icyo ukora utakoze. mtaalamu akasema dunia haina uwezo wa kurudisha kwenye historia Utegere ino jambo nishake ili nani. uweze Biravuga kumaliza. ngo isi Dunia tifite remote, haina remote, tifite remote haina remote ngo yo gusubiza umwanya inyuma ya kuweza watambutse kurudisha nyakati huko kwenye kugira past, ngo vyongere biguha amahirwe yo gukora ivyo utakoze. ili kupe bahati ya kuweza kusafisha yale Biravuga ngo hujafanya vizuri. ivyatambutse vyaratambutse, Lakini anasema yaliyopita yamepita. ahubwo ngo isi ifite remote yo kwihutisha ibihe. Lakini dunia ina remote ya kuweza Niyo kukimbiza mpamvu nyakati. umuririmbyi yaririmbye Ndiyo maana mwimbaji aravuga akaimba ngo isi irahita, akasema dunia inapita, kandi ngo uko ihita na vile ngo inavyopita niko benshi bapfa. ndivyo wengi Ni wanakufa. ukuvuga ko amahirwe yawe Ile baraka ni zako ugukora neza ukiriho. ni kufanya vizuri ukiwepo. Ivyatambutse ntushobora gusubira inyuma ngo ubikore, Yaliyopita uwezi kurudi nyuma na ahubwo kuyafanya, uzahera mu gahinda ko gutekereza ivyo utakoze, bali utaendelea kuwa kwenye huzuni ya kutofanya yale ungelifanya utagikoze mu buzima bwawe. na utayafanya kwa maisha yako. Isi Dunia tishobora gusubiza umuntu inyuma ngo ukore ivyo haiwezi ikamrudisha mtu kwenye past na kuweza utakoze. Iyo kufanya udakora ivyo kurekebisha. wakagombye gukora, Kama ufanye yale ungelifanya uba kufanya, wibujije amahirwe yo gukora ivyo Imana ishaka gukora. umeweza kuponyosha bahati ya Mungu kufanya kile. Bwana asifiwe sana. Amen. Icya gatanu, Tano, birabafasha bugirira nyirabwa akamaro msaada ambao unamfaidi yule ambaye ni mwenyewe ngo ni ugufasha, ni kuwasaidia, ngo ni ugufasha abandi bantu. ni kusaidia watu wengine. Ubufasha bukomeye Yule msaada ambao ni ngo mkuu bugirira nyirabwa akamaro ambayo itamfaidi ni mwenyewe, ubufasha ushobora gufasha abandi. ni usaidizi utakao wapa Icya wengine. gatandatu, biravuga ngo intego yacu nyamukuru Sita, lengo letu sisi ya mu kwanza buzima kwa maisha ngo ni ugufasha abandi. ni kuwasaidia wengine. Ngo niba udashoboye gufasha abandi, Kama huwezi kuwasaidia utegere wengine, ino jambo, niba Sikiliza. ntacyo wumva ukorera abandi bantu, kama usikia kuwa kuna kitu unafaa ukifanya kwa watu biravuga ngo wengine, usibuze angalau ngusirinde ujihadhari, ntukababaza umuntu usimuhuzunishe mtu ngo wari ugutegerejeho ubufasha kumufasha. ambaye alikuwa anangojea msaada kutoka Niba kwako. nta kintu ushobora gufasha undi muntu, Kama una uwezo wa kumsaidia mtu, hanyuma ngo usirinde uceceke, jihadhari na unyamanze, ariko ngo ntukababaza umuntu lakini usimuhuzunishe mtu ngo wari ugutezeho ubufasha bushobora ambaye kumufasha. alikuwa anangojea msaada kutoka kwako na ngo kumsaidia. igisebe kiruta icya mbere yari afite Kidonda atakachokuwa nacho kuliko ngo ni kile cha ukugirirwa kwanza nabi n'umuntu yari ategereje ko amugirira ni neza. kutendewa jeuri na mtu ambaye alikuwa anangojea atambariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Cya karindwi, Saba, biravuga ngo igitangaza kinini gikomeye ku isi hose. ajabu kuu dunia nzima. Bwana asifiwe sana. Amen. ngo ni ukugira umuntu byibuze umwe Ni kuwa na mtu angalau mmoja ngo wigeze ugirira neza ambaye umewahi kumbariki, ukamugeza ku byo yari yifuza. kumtendea wema na ukamfikisha At kwa yale least angelitaji. umuntu umwe gusa Angalau mtu mmoja ushobora kuvuga ngo nageze ku masezerano ambaye anaweza kusema nimefika kwenye runaka, niwo agano wabifashije. fulani, ndiye amenisaidia. Icyo ngo nicyo kintu tugomba guharanira ku isi Hicho ndicho hose, kitu ambacho tunafaa kupigania kugira dunia umuntu nzima, umwe gusa kuwa na mtu mmoja ushobora kuzavuga ngo Imana yangiriye neza, ambaye anaweza kusema Mungu ametendea ariko wema, bikoresheje runaka. lakini akimtumia mtu fulani. Cya munani, Nane, haravuga ngo nasema ngo ibihe ngo bigomba gushimisha umuntu cyane mu buzima bw'umuntu, nyakati ambazo zinafaa kumfurahisha mtu katika maisha yake ngo ni mu gihe wagize icyo ukora ni wakati umeweza kufanya kitu ngo cyari cyarananiye nyiri gukora na kilichokuwa kimemshinda mwenyewe kufanya. cyananiye iyo ugikoze, Kilichonishinda wewe ukikifanya, ibyo ngo ni byiza bishimishije. hilo ni jambo la kufurahisha. Biravuga ngo iyo dufasha abantu, Tukiwasaidia wengine, ngo ibyo tubafasha tukiwasaidia, ngo ubahaye umuco ubamurikira mu mwijima bakabona, unawapa mwanga wa kuwamulikia kwenye giza ambayo hanyuma ngo haioni. iyo ageze mu muco, Akifika kwenye ngo nuru, nawe azahinduka umuco w'abandi bari mu naye mwijima. atakuwa nuru ya watu wengine wako Nukuvuga kwenye giza. imbuto tubiba Matunda ni tunayopanda, umuco tuba tumurikiye abandi mu mbegu buzima. tunayopanda, hiyo ni Kandi nuru wa tunayomulika. muco umurikira mu buzima bw'abandi, Na ukiwa kwenye nuru ambayo inamulika kwenye maisha uwo ya wengine, wamurikiye nawe azamurikira abandi. yule uliyemumulikia naye ataumulikia wengine. Amaherezo isi yose izaba mu muco, Mwishowe dunia yote itakuwa kwenye kandi nuru waratangijwe n'umuntu na umwe. imeweza kuanzilishwa na mtu mmoja. Turangiza icya nyuma, Cha mwisho, turi kumwe ba
pamoja. Weke tukiza abandi mu mwijima. Tuwatoe wengine kwenye giza. At least haranira kumurikira umuntu umwe gusabasha kubona. Angalau weza kumumulikia mtu mmoja. Mutungira gatorosha dasita. Weza kumumulikia ili asiweze kujikwaa. Uyu muntu umutungira gatorosha. Huyu mtu ukimumulikia na torch. Immediately niko kwatsa imodoka yazimya abantu babizi. Ni kama vile kuwasha gari liko limezima. Hari gihe utwara imodoka igahita izima. Kuna saa zingine ukibeba gari linazima. Indi modoka izi zikaguhagarara iruhande. Gari nyingine inakuja na kukaa hapo karibu. Hanyuma igakora ico bita ngo nukugushitua. Alafu wanakuja na kushitua. Iyi gushituwe ntuzujana nayo gusa. Ukikushtua utabeba nayo. Mutandukanira harya. Mnaachana hapo. Ubwo biba bivuze ko yaguhaye umuriro. Amekupa moto. Nawe wa muriro ushobora kugenda ugashitura abandi iriye. Nawe unaweza ukawashtua wengine huko. Iyo ugiriye umuntu neza. Ukimtendea mtu wema. Umukishije mu mwijima. Umemtoa kwenye giza. Ukamugeza mu muco w'isanzu. Na kumfikisha kwenye nuru ya ajabu. Kandi wagiriye neza. Na huyu uliyemtendea vizuri. Naye atawatendea wengine vizuri. Turangiza rero icyanyuma. Tukimaliza ya mwisho. Asifiwe sana. Asifiwe. Icyacenda. Biravuga ngo umuntu wageze ku ntsinzi by'ukuri. Mtu aliyefika kwenye ushindi wa ukweli. Ngo ntabwo ari umuntu wageze ku byifuzo bye. Si mtu aliyefika kwenye mahitaji yake. Ahubwo ngo ni umuntu wageze ku byifuzo by'abandi. Bali ni mtu aliyefika kwenye mahitaji ya wengine. Duimana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Amen. Amen. Umuntu ngo wageze ku ntsinzi nyayo. Mtu aliyefika kwenye ushindi wa ukweli. Ngo ntabwo ari umuntu wubatse amazu menshi. Si mtu aliyejenga nyumba nyingi. Ntabwo ari umuntu waguze imodoka nyinshi. Si mtu aliyenunua magari. Ariko ngo wageze ku ntsinzi nyayo. Lakini aliyefika kwenye ushindi wa ukweli. Ngo wagize icyakora kugira ngo abandi bagere ku ntsinzi. Ni aliyejukumika ili wengine waweze kufikia kwenye ushindi wanaotaka. Ya 10 tukimaliza. Biravuga ngo inzira njia ngo izihutisha amasezerano yawe n'inzozi zawe. Ambayo itaharakisha agano zako ama ndoto zako. Inzira izihutisha amasezerano yawe. Njia itakayoharakisha agano zako ama kugeza ku ntsinzi yihuse. Itakayokufikisha kwenye ushindi wa haraka. Biravuga ngo nukugira umwete wo gusohoza inzozi z'abandi. Ni kuwa na bidii ya kuweza kutimiza ndoto za wengine. Tuzamuri icyubahiro hanyuma nyosha utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Inzira njia ngizabasha kwihutisha amasezerano yawe. Ambayo itarahisisha mahitaji yako. Inzira izakugeza kuri biriya wifuza kugeraho. Njia itakayokufikisha kwa yale unayohitaji kufikia. Inzira ni imwe gusa. Njia ni moja tu. Ngo nukugira umwete. Ni kuwa na bidii. Ngo wo kwifuza ya kutamani. Ngo gusohoza inzozi z'abandi bantu. Kuweza kutimiza ndoto za watu wengine. Abandi bantu usohoje inzozi zao. Ukitimiza ndoto za watu wengine. Ukagira icyo ukora kugira ngo mwene data agere ku cyo yifuza. Na kuweza kukifanya ili ndugu afike kwa kile anachokihitaji. Ngo ni inzira ya emergency. Hiyo ni njia ya haraka. Izikugeza ku masezerano ambayo itakufikisha kwenye promises zako. Mani baho umugisha. Mungu awabariki. Mani bagiriye neza. Na Mungu awarehemu. Icyo mbifuriza. Kile ninachowatakia. Mureke buri muntu wese yumve ko hari icyo agomba gukora kuri mugenzi. Wacha kila mmoja ajisikie kwa kuna kitu anataka kufanya kwa ndugu yake. Zabuze giheka. Hizo vigodoro zilizokosa wa kubeba. Ari wewe ugomba kuziha. Jua wewe ndio unafaa kubeba godoro hilo. Reka dusenge Imana hanyuma turangize. Tuombe Mungu alafu tumalize. Nimba hari icyo wumva tugomba gufatikanya nawe. Kama unasikia kuna kitu unahitaji tuombe kwa pamoja. Nimba wumva kugomba kugira umwete wo guheka ingobyi z'abantu. Kama unahitaji kubeba godoro za wengine. Haguruka dusenge. Simama alafu tuombe. Buri wese kila mmoja hari icyo ashoboye gukora. Kuna kile anaweza kufanya. Hari n'icyo adashoboye gukora. Na kuna kile hawezi akafanya. Kile udashoboye gukora. Kile ambacho huwezi ukakifanya. Hari abandi bashoboye kugikora. Kuna wengine ambao wanaweza kufanya. Reka dusenge Imana. Tuombe Mungu. Imana iduhe imbaraga. Mungu atupe nguvu. Imana iduhe ubushake. Mungu atupe uwezo. Intsinzi ikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Ushindi mkuu katika maisha ya mtu. Izakugeza kuri biriya wifuza. Ambayo itakufikisha kwa wale ambao unahitaji. Bishire kuri liste ABC. Weka kwenye orodha kwanza biriya zose byifuza uri mu gusaba Imana. Mahitaji unayoomba Mungu. Reka ngubwire shortcut. Acha nikwambie njia ya rahisi. Nukuzaba umwe ni kuwa moja wapo mubasohoreza abandi amasezerano ya wale ambao wanaitimiza agano za Mungu. Reka dusenge Imana. Tuombe Mungu. Mwami Yesu Kristo. Baba. Ndaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga. Kushukuru. Icyampa kugira ngo duhe urukundo nyarwo. Ngere tufao tupe upendo wa buri wese areke kwizirikana ubwe. Ili mmoja asijijali pekee. Ahubwo abashe kuzirikana mugenzi. Bali awajale wenziwe pia. Ijambo ryawe rigira ububasha uhereye kuri. Neno lako liwe na uwezo kuanzia kwa sisi. Ndetse n'abandi bose bavyumva ku isi. Na pia wengine ambao watasikiza dunia. Tugirirane neza. Tutendeane wema. Kugira ngo twese tuzagere ku ntsinzi. Ili sote tufike kwenye maisha. Urakoze data kugize neza. Umefanya vizuri Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Deacon zimfunge tafadhali, si wakati tunataka kumalizia. Wewe wihanganye kugeza amasaha umwanya sikutuma warambiwe. Funge milango hii alafu tupate kuomba tukitamatisha. Shangilia neno la Mungu. Mungu wa mbinguni ahimidiwe. Pastor John leo hakushiriki asubuhi, amekuwa kwa safari ya injini huko Rongai, kuna mkutano huko, lakini jioni tutakuwa pamoja kwa mkutano wa El Shaddai. Tunawalika mara tena kurudi kwa mkutano wa El Shaddai jioni.
sababu ni wamoja wetu, ni kiungo chetu, sote tuwe pamoja. Kwa hiyo acha niombe kongamano lote, muinuke ili tupate kuomba Mungu tukitamatisha ibada yetu. Muinuke tuombe tukitamatisha ibada zetu. Halafu wale tumewapokea mtakuja kubaki ili tuweke kwa kitabu cha kanisa. Baba nitwakiri bose tunaje kusikara kwa mtoshiri kitabu cha kanisa. Tuombe Mungu. Baba Mungu uliye mbinguni, twashukuru, tunasema ni asante na shukrani kwa sababu ya siku njema. Nashukuru kwa ibada njema ambayo muipea Mungu sadada sui. Tumekuwa nawe katika nyimbo za waimbaji, nyimbo za kutukuza Mungu. Katika maombi umekuwa nasi tangu asubuhi tunafika saa hii, wakati tunataka kutamatisha ibada. Tunasema jina lako liinuliwe, jina lako